ассалому алайкум тамошобинон муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. тавре иттилоъ додем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи баргузории форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ дар ҷумҳурии мардумии Чин бо як қатор роҳбарони давлатҳои хориҷ мулоқот анҷом доданд ки меҳвари суҳбату гуфтугӯҳоро тақвияту рушд бахшидани риштаҳои ҳамкории байнидавлатӣ, аз байн бурдани муонияву мушкилоти мавҷуда ва роҳандозии тарҳу барномаҳо дар доираи манофеи муштарак ташкил медод. Рӯзи 28 апрел дар шаҳри Пекин дар ҳошияи форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд як роҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин мулоқот намуда якҷо бо роҳбарони давлатҳои иштирокчии ин форум намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019-ро тамошо карданд. 28 апрел дар шаҳри Пекин дар ҳошияи форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкорӣ, шарикии стратегӣ ва муносиботи дӯстиву ҳамҷавории Тоҷикистону Чин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози мулоқот ба роҳбарият ва ҳукумати кишвари мизбон барои истиқболи самимӣ даъват ҷиҳати иштирок дар кори форум изҳори сипос карда ба ташкили кори ҳамоиши сатҳи баланд баҳои арзанда доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони вохӯрии сатҳи олӣ ҷиҳати баррасии масоили кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба ва мавзӯъҳои робитаҳо дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид шуд ки кишварҳои мо муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитариро дар сатҳи баланд ба роҳ монданд ва ин имкони татбиқи мувофиқаҳои қаблан ба дастомадаро фарохтар месозад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши Чинро дар рушду тараққиёт, дастгирии татбиқи лоиҳаҳо бо ворид кардани сармояи чинӣ, афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар, рушди иқтисоди миллӣ, иҷрои самараноки стратегияи миллии рушд, санъатикунонии кишвари мо ва дигар самтҳои барои ҳарду ҷониб судовар махсус таъкид карданд. сарони давлатҳо таҳкими ҳамгироии пурсамарро дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ ба манфиати кишварҳо зарур шумурданд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои воридоти маҳсулоти хушсифат ва аз лиҳози экологии тозаи кишоварзии Тоҷикистон ба бозори Чин, ҷалби сармояи чинӣ барои рушди соҳаҳои саноати кӯҳӣ, энергетика, нақлиёт ва бахши кишоварзӣ, зарурати таъсиси фонди сармоягузории Тоҷикистону Чин ҷиҳати дастгирии молиявии лоиҳаҳои хурду миёнаи индустриалӣ, ҳамкорӣ дар бахши нақлиётиву транзитӣ бо бунёди роҳҳои дорои аҳамияти минтақавӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба коркарди маъданҳо баррасӣ карда шуд. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои муҳими маориф, фарҳангию гуманитарӣ ва сайёҳӣ аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд ки сарони давлатҳо вобаста ба он табодули афкори судманд карданд. дар ҷараёни мулоқот густариши муносибатҳои ҳамкорӣ дар доираи ташкилотҳои бонуфуз аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавиву байналмилалӣ муҳокима карда шуд. ҳарду ҷониб омодагии худро барои идомаи тадбирҳои муштарак дар роҳи мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, терроризм, экстремизм, ҷудоихоҳӣ, ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи нашоавар иброз доштанд. барои таъмини амният дар минтақа аз ҷумла бо дар назардошти фаъол гардидани гурӯҳҳои террористӣ дар Афғонистон, таҳкими ҳамкорӣ дар ин самт зарур шумурда шуд. имсол ҷумҳурии мардумии Чин 70-солагии таъсисёбиашро таҷлил менамояд. вобаста ба ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кишвари дӯсту ҳамсоя шукуфоии бештарро орзу намуданд. 28 апрел дар шаҳри Пекин дар ҳошияи иштирок дар форуми дуюми сатҳи баланди ҳамкориҳои байналмилалӣ як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муовини раиси ҷумҳурии мардумии Чин Ван Цзишан мулоқот карданд.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва ҳукумати чин барои даъват ҷиҳати иштирок дар кори форум ва истиқболи самимӣ изҳори сипос карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкории дуҷониба дар бисёр арсаҳои барои Тоҷикистону Чин судманд, аз ҷумла татбиқи муштараки иқдому tashabbusҳои як камарбанд як роҳ, роҳи иқтисодии абрешим, иштироки Чин дар рушду пешрафти кишвари мо ва сармаягузории татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти минтақавӣ баррасӣ карда шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистону Чин дӯстони нек, ҳамсояҳои хуб ва шарикони боэътимоди стратегӣ мебошанд. аз ҷумла гуфта шуд ки стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ва ташаббуси як камарбанд як роҳ барои ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои гуногун заминаҳои мусоид фароҳам меоранд. ин ду стратегияи муҳим вазифаҳои монандро дар бар гирифта, татбиқи онҳо муносибатҳои Тоҷикистону Чинро таҳкиму густариш хоҳанд дод. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ муҳокима гардид. нимаи дуюми рӯзи 28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин дар ноҳияи Янчин намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019-ро тамошо карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони кишвари Чин аз гӯшаи Тоҷикистон таҳти унвони боғдорӣ ва рушди деҳот ки дар намоишгоҳ бо фарогирии масоҳати 100 метри мураббаъ мақоми хосае дошт боздид ба амал оварданд. дар ин ҷо бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат ба хотири муаррифии арзандаи неъматҳои моддию маънавии ҷумҳурӣ намояндагони сохторҳои марбутаи соҳаи боғдорӣ, тиҷорату саёҳат ва ширкатҳои ватанӣ номгӯи зиёди молу маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон ва маводи имкониятҳои сайёҳии кишвари офтобиро ба маъраз гузоштанд. дар маркази гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон акси қуллаи баландтарини Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр намоён буд. тарҳи нерӯгоҳҳои барқии обӣ нишони захираҳои бузурги гидроэнергетикии кишвари мо мебошад. Тоҷикистон яке аз давлатҳои асосии содироткунандаи меваҳои хушк мебошад ва маҳсулоти ин навъи неъматҳо дар намоишгоҳ мавқеи хос дошт. меваҳои хушки кишвар бо тозагии экологӣ, таъми нотакрор дар ҷаҳон машҳур аст ва харидорони худро дорад. маҳсулоти боғдорӣ аз қабили меваҳои тозаву чормағз аз тарафи вазорати кишоварзӣ, вазорати саноат ва технологияҳои нав, корхонаи воҳиди давлатии хӯрокворӣ, агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурӣ, палатаи саноат ва савдо, корхонаи асали тоҷик, интермет, абрикос компания, оро исфара, баракати исфара, исфара фрут, меваи кант, экофрут исфара, аввалин, корхонаи амирӣ ва корхонаи ширин ба маъраз гузошта шуда буд. ҳамчунин дар намоишгоҳ тӯҳфаҳо аз сангҳои нимкиматбаҳои корхонаҳои рухом ва асрори санг намоиш дода шуд. гӯшаи Тоҷикистон аз рӯи хусусиятҳои хоси табиати кишвар, кӯҳҳо, обҳои мусаффо, имкониятҳои сайёҳӣ ва иншооти таърихӣ сохта шудааст. хонаи асал, катҳои чӯбини кандакоришуда, курпаву курпачаҳои миллӣ, қолинҳо ва дигар кашидадӯзиҳои тоҷикӣ диққати сайёҳонро бештар ба худ ҷалб мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди тамошои гӯшаи Тоҷикистон дар намоишгоҳи Пекин ба намояндагони корхонаҳои кишвар ва шахсони масъули вазорату идораҳои марбутаи мамлакат баҳои баланд дода барои ин иқдомашон изҳори сипос карданд. рӯзи 28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якҷой бо роҳбарони давлатҳои иштирокчии форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019-ро тамошо карданд. экспои ҷаҳонии боғдории Пекин 2019 таҳти унвони ҳаёти сабз манзили зебо 162 рӯз идома ёфта. интизор меравад ки 16 миллион нафар аз ин намоишгоҳ дидан намоянд. дар экспо 110 сохтори намоишдиҳандаи байналмилалӣ ва 120 намоишдиҳандаи ғайрирасмӣ иштирок хоҳанд кард ки дар таърихи баргузории экспо нишондоди рекордӣ аст. масоҳати макони баргузории ин маъракаи боғдорӣ 503 гектар буда дар канори дарёи гӯйшӯй дар масоҳати 10 километр аз девори бузурги Чин ҷойгир аст. аз ин хотир экспои навбатиро намоиши боғдории зери девори бузурги Чин низ ном мебаранд. майдони баргузории экспо аз толори Чин, толори байналмилалӣ, озмоишгоҳи ҳаётӣ, толори гулу гиёҳ, маркази ҳунарнамоӣ иборат аст. 94 чатри бари ҳам қомат афрохта толори байналмилалии экспоро ташкил мекунад. аз рӯи тарҳҳои пешниҳодшуда аз ҷониби кишварҳои хориҷ маълум мешавад ки дар экспо боғҳо бо фарҳанги боғдориву тарзи ҳаёти мардуми ин кишварҳо сохта мешавад. барои тамошобинон дар экспо толори васеъи тамошои фарҳанги боғдорӣ, тамошои гулу гиёҳҳои рангоранг пешбинӣ шуда онҳо имкон доранд зиёда аз 1200 нав гулу гиёҳ, дарахту растаниро тамошо намоянд. ҳамзамон сайёҳон имкон доранд
که از صنعت معماری کشورهای گوناگون دیده نموده با فرهنگ پرقناوت مملکت‌ها شناس شوند. اکسپوی جهانی باغداری پکین 2019 صحنه به هم آمدن تمام نوآوری‌های ساحه باغداری جهان است. هرچند طرح عمارت‌ها، نماد گل و گیاه از هم فرق می‌کند، اما همه جانب‌های اشتراکچی می‌خواهند حیات سبز تخیلاتی خود را معرفی نموده، میل و خواهش خود را در رابطه با حفظ طبیعت و اکولوژی ifade نمایند. 28 اپریل بعد تماشای نمایشگاه بین‌المللی باغداری پکین اکسپو 2019 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم نهالشنانی منطقه دوستی اشتراک کردند. در این مراسم به خاطر تحکیم دوستی مردمان عالم، گذاشتن سهم در حفظ طبیعت سیاره، سران کشورهای اشتراکدار فرم دومی همکاری بین‌المللی سطح بلند یک کمربند یک راه نیز اشتراک کردند. پس از انجام مراسم نهالشنانی برای اشتراکچیان فورم برنامه رنگین کنسرتی پیشکش گردید. ، 28 اپریل در شهر پکین در دایره سفر کاری و اشتراک در فورم دومی همکاری بین المللی یک کمربند یک راه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اکادمی علم‌های جمعیتی چین تشریف آورده با رهبریت و اعضای آن ملاقات کردند. نخست پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت اکادمی علم‌های جمعیتی جمهوری مردمی چین سی فوجان ملاقات کردند. سرور دولت ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان با گسترش همکاری با جمهوری مردمی چین در ساحه‌های مختلف از جمله علم و معارف توجهی خاص دارد. تأکید گردید که باید روند همکاری علمی و تحقیقاتی دایر نمودن کنفرانس و فورم‌های علمی و نظروی همچنین آموزش تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک و چینی تقویت بیشتر یابد. پرزیدنت مملکت از نشر کتاب پرارزش تاجیکان در آینه تاریخ و رونمایی آن در اکادمی علم‌های جمعیتی چین جهت معرفی باز هم بیشتری دولت تاجیکستان و ملت تاجیک قناعتمندی نمودند. در آخر اظهار اطمینان کرده شد که همکاری تاجیکستان و چین میانبند در تمام عرصه‌ها به نفع مردمان هر دو کشور و صلح و شکوفایی منطقه به میلان گسترش می‌یابند. در اکادمی علم‌های جمعیت شناسی چین ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان اکادمی برگزار گردید. در این واخوری در حضور سرور دولت معرفی کتاب ارزشمند تاریخی تاجیکان در آینه تاریخ دایر شد. در مراسم معرفی کتاب پرزیدنت اکادمی علم‌های جمعیت شناسی چین سی فوجان مدیر کل مجموعه نشریات رنمین و تاریخ نگار شناخته چینی و به سهم بی‌نظیر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و چین، تحکیم دوستی خلق‌های دو کشور و نقش کتاب تاریخی تاجیکان در آینه تاریخ اندیشه‌های جالب بیان کردند. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان، محترم نمایندگان کورپس دیپلماتی حاضرین گرامی، خانمان، جنابان و دوستان ارجمند، روز شما بخیر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در حاشیه اشتراکشان امروز مهمان اکادمی ما شدند و در اینجا با سخنرانی خود برآمد میکنند معرفی کتاب خودشان تاجیکان در آینه تاریخ را معرفی میکنند که این برای ما شادی و افتخاری بلند است. اجازت فرمایید من از نام عالمان محققان و تمام هیئت کاری اکادمی علم‌های جمعیتی جمهوری مردمی چین تشریف جناب عالی را صمیمانه خیر مقدم بگویم. چین و تاجیکستان همسایه، دوست و شریکان نیک همدیگر بوده، مناسبت‌های دوستانه میان هر دو کشور تاریخی دور و دراز دارند. طول 27 سال استقرار مناسبت‌های دیپلماتی چین و تاجیکستان همیشه به هم صادق بوده، مناسبت صمیمانه دارند و همکاری‌های دو جانبه رشد سالم و استوار را پیشه کردند
که بهترین نمونه همکاری‌های برابری میباشد. بخصوص سالهای نزدیک تحت غمخواری و راهنمایی رهبر جمهوری مردمی چین جناب سی جین پینگ و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان باوری سیاسی میان هر دو کشور سطح بلند را کسب کرده ارتباط‌های اقتصادی، تجارتی و گومانیتری تا رفت زیاد شده ایستادند. تاجیکستان کشور قدیمی تمدن آفرین در آسیای مرکزی می باشد. کوههای سر به فلک پامیر و آب مصطفی اسکندرکل فرهنگ کهن و درخشان ملت تاجیک را پرورش کرده است. 2000 سال مقدم فرستاده چینی جنگ چین به سفر منطقه های غربی برآمد و راه قدیمی ابریشم را آغاز بخشید و همزمان این سفر آغاز ارتباط دوستانه میان مردم هر دو کشور می باشد. در زمان معاصر تحت رهبری عاقلانه و قوی محترم علی رحمان تاجیکستان فضای آرام سیاسی داشته تمام ساحه‌های حیات با رونق وسعت می‌یابند. رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان دورنمای بزرگ دارند. امام علی رحمان پیشوای معظم است که واقعا در قلب مردم ما جای دارد و بارها مهمان چین بود و دوست دیرینه مردم چین باشد. امروز چین و تاجیکستان در مرحله‌های کلیدی احیای رشد کشور قرار دارند. مردمان هر دو کشور باید دستگیر همدیگر باشند و دست جمعانه بر ضد همه خوف‌ها ایستادگی کنند. باوری کامل دارم که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت محترم امام علی رحمان حتما به مقصدی وظیفه‌های در پیش بردهشان که از برنامه رشد ملی کشور تا سال 2030 برمی‌آیند عملی خواهد شد. خانمان، جنابان، اکادمی علم‌های جمهوری مردمی چین مرکز تحقیقات علم‌های گومانیتری اجتماعی و مرکز سطح بلند تحلیلی و تحقیقاتی عمومی میباشد. اکادمی ما با مسئله آموزش کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان توجهی خاصه ظاهر می‌کند. انستیتوت علمی تحقیقاتی روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی اکادمی ما در مقیاس چین از اولین و کلانترین ساختارهای علمی تحقیقاتی مسائل سیاسی باشد. ما باوری کامل داریم که سفر امروزه پرزیدنت محترم به اکادمی ما بر رشد ارتباط‌های علمی در بخش‌های گومانیتری اجتماعی رفت آمد مرکزهای علمی تحقیقاتی تکانی تازه می‌بخشد. ما امیدواریم که سفر نوبتی جناب عالی برای رشد پیشرفته همکاری‌های ما در ساحه مرکزهای علمی رشد خواهند یافتند. ما امیدواریم که عالمان و محققان مرکزهای علمی هر دو کشور همکاری زیچ را براه مانده بر رشد مناسبت‌های شریکی استراتژیکی همه‌جانبه میان هر دو کشور تفکر و قوه نو اهدا می‌کنند. در آخر به سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان معرفی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ موفقیت تمنا میکنم. تمام را میکنم که سفر جناب عالی به چین با موفقیت نایل گردد. تشکر به شما. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان، محترم جناب سیفوجان، رهبران و مهمانان ارجمند، برای من مایه افتخار است که در حاشیه فورومی کمربند و راه در این تالار معرفی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ معرفی می گردد. چطوری که جناب عالی امام علی رحمان در پیشگفتار کتابشان نوشتند، این کتاب مرتبه اول است که رسما با زبان چینی معرفی می شود. این ابتکار مهم است در رشد با سرعت مناسبت‌های دو جانبه. امروز همه ما شرفمند هستیم که با پرزیدنت محترم امام علی رحمان در یک جایگی شاهد این صحنه مهم تاریخی باشیم. جمهوری تاجیکستان همسایه نیک جمهوری مردمی چین است. ملت تاجیک قدیمترین ملت منطقه آسیای مرکزی می باشد. آن دارای تاریخ کهن بوده، از خود فرهنگ درخشان را به میان آوردند و برای رشد جامعه و تمدن انسانیت سهمی مهم گذاشته است. خصوصا برای صلح و ثبات آسیای مرکزی سهمی ارزنده کردند. امام علی رحمان با رشد مناسبت‌های تاجیکستان و چین توجه خاصه می‌دهد. آنها جناب عالی با رهبری دولت ما در یک جایگی بعد نهال مناسبت‌های جانبه شهر آبشار می‌کنند. کتاب یکم تاجیکان در آینه تاریخ به طور مشخص مرحله‌های رشد تاریخی ملت تاجیک را در بر می‌گیرد. این کتاب به ما امکان می‌دهد که خواننده چین با تاریخ مردم تاجیک معرفی بیشتر پیدا کنند. این برای آموزش و تحقیق عمیق فرهنگ و تاریخ تاجیک و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت مهم دارد. کتاب یکم تاجیکان در آینه تاریخ به طور مشخص مرحله‌های رشد تاریخی ملت تاجیک را از آریان تا سامانیان درج کردند. تاجیکان اجداد آریایی بوده اولین و اساسی ترین صاحب ملکان آسیای مرکزی می باشند. در کتاب راه ابریشم نقطه نهایت مهم دارد. جناب عالی در رابطه با این مرحله تاریخی ملت تاجیک با تحقیق و دلیل‌های واقعی یا یک سلسله غایه‌های نو را بیان
намуданд ки метавонад норасоии маводу иттилоотҳои чиниро дар ин соҳа пурра созад. ин ғояҳо барои ғанӣ гардонидани шинохти хонандаи чинӣ роҷеъ ба шукуфои вусъати таназзули алоқа байни миллатҳо, сарчашмаҳои фарҳангӣ ва ҷараёни пешрафти давлатҳои қадимтарини Авросиё кӯмак кунад. дар ин асар президенти муҳтарам ба таври систематикӣ хусусиятҳои хоси фарҳанги миллати тоҷикро дарҷ карда, рӯҳияи миллати тоҷикро ба таври кофӣ нишон додааст. мазмуни китоб ба таври зинда ва бо сабки ба худ хос ҷалбкунанда буда, паҳлӯҳои гуногуни тарзи ҳаёт ва фарҳанги миллати тоҷикро нишон додааст. масалан бозёфтҳои хазинаи ому ки метавонанд дар ин китоб дарҷ ёфтанд, аз ин яъне ки воқеияти миллати тоҷикро ҳамеша фарҳанги суннатии тоҷикро дарк кунад. дар ҳар сатри ин китоб эҳсоси худогоҳӣ ва боварӣ нисбат ба фарҳанги миллӣ ифода карда шудааст. китоб саршори рӯҳияи миллӣ мебошад ва ба хонанда баён мекунад ки миллати тоҷик миллате аст ки истиқлолияти миллии худро ҳифз мекунад. Нашрияти давлатии ҷумҳурии мардумии чин ремин ҳамчун муҳимтарин сохтори нашри китобҳои сиёсӣ дар чин як қатор китоб бу асарҳои муҳими роҳбарони сиёсии чин аз ҷумла асарҳои Маозедун, Дэн Сяопин, Ҷан Зимин Худзинтаоро ба нашр расондааст. мо умедворем ки бо нашри китоби президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонем ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаи нашриёт, дар соҳаи тарҷумаи китобҳо ки тавонем ба воситаи онҳо фарҳанги якдигарро ба ҳамдигар муаррифӣ кунем. дар охир сидқан тамоманои онро дуо мекунам ки дӯстии мардумони ду кишвар то абад поянда бошад. محترم جناب پرزیدنت امامعلی رحمان، محترم جناب سیفوجان، حاضرین گرامی، دوستان ارجمند، روز شما بخیر باشد. برای من مایه افتخار است که مراسم معرفی نشر کتاب تاجیکان در آینه تاریخ که آن را پرزیدنت محترم نوشتند اشتراک دارم. شرفمندم که امروز از نزدیک سخنرانی پرزیدنت محترم را شنیدم و شرفمندم که امکان دسترس شده است همچون متخصص مسائل آسیای مرکزی از این منبر سخن کنم. سال جاری با بنیاد دولت سامانی 1120 سال پر می شود. دوره حکمرانی دولت سامانیان مرحله مهمی تاریخی می باشد که باعث افتخار است و یک سلسله دستاوردهای درخشانی به خود خاص را به بار آورده به میراث مانده است. همزمان همین دولت سامانیان باعث آن گردید که ملت قدیمی میردوست تاجیک در آسیای مرکزی منزلت خاص دارند. کتاب امروز معرفی شونده جناب عالی درباره تاریخ قدیم ترین نوشته شده است و مخصوصا تاکید میکند که دولت سامانیان این اولین دولت تاجیکان نبوده، ملت تاجیک از آن هم بروقتر ارزی حسی داشت. نشر چینی این کتاب به خواننده چینی امکان میدهد تاریخ و فرهنگ تاجیکستان را خوبتر آموخته، باز هم یعنی که مستحکمی دوستی بین کشورهای ما را مستحکم نمید. جناب عالی در کتابشان نوشتند که در اتاق کاریشان یک خریطه ای هست که در آن خریطه نقلیات های چین است، یعنی که در آنجا شاهرای ماشین از جانب کلاب تا سرحدهای چین یعنی که نوشته شده است. این راههایی که در خریطه بودند امروز پرره دیگر شده، یعنی که سطح پیشرفته را کسب کردند. من هم باعث افتخار است که سال 2005 در آغاز گشاده‌شوی راه ماشینگر طریق گذرگاه سرحدی من به منطقه نزدیک سرحدی یعنی که به منطقه بدخشان رفتم و با نمایندگان یعنی که نظامی و نمایندگان خدمات گمرک صحبت داشتم. این بسیار حادثه تاریخی بود. من علاوه بر این من از شهر دوشنبه با واسطه نقب دوستی چین و تاجیکستان که 405 کیلومتر درازی دارد به شهر تاشکند ازبکستان رفته بودم. این راه ابریشمی موثر است که با کمک چین بنیاد شده است. من با سخنرانی جناب عالی پورا راضی هستم که راه بزرگ ابریشمی گذشته امروز و آینده را پیوست می‌کند. صحیفه نوی تاریخی تاجیکستان را می‌کشاند. ما باید اقرار شویم که آموزش ما نسبت به تاریخ کشورهای آسیای مرکزی هنوز کافی نیست. موادهای نشر شده در داخل کشور نیز کم می‌باشند. کشورهای آسیای مرکزی بعد از به دست آوردن استقلال تاریخی کشور و ملت خود را بازنویسی نمودند. موادهای پیشنهاد نمودند همکاری در ساحه باستانشناسی باشد با واسطه کشف موادهای واقعی مساعدت نمود تا تمدن قدیمی آسیای مرکزی تا رفت روشن گردد. اشتراکی که جناب سیفوجان بیان کردند چین و تاجیکستان همسایه دوست و شریکان نیک همدیگر بودند. مناسبت میان هر دو کشور که بهترین نمونه همکاری‌های برابری میباشد با پیش برده شد. در روند گسترش مناسبت‌های دوستانه مرکزهای علمی تحقیقاتی و عالمان موفق نقش ناگسستنی دارند. امیدوارم که امکانی به دست آمده به پیشرفت آموزش مسائل آسیای مرکزی در چین مساعدت می‌کند. در آخر تمنای آن را می‌کنم که تاجیکستان زیبا تحت رهبری پرزیدنت محترم امامعلی رحمان باز هم شکوفا خواهد شد. با مردم بنگلادش تاجیک سعادت و امانی تمنا دارم.
ضمن سخنرانی خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سهم اکادمی علم‌های جمعیت‌شناسی چین را در حیات علمی و جمعیتی این کشور و بیرون از آن همچون یکی از مرکزهای کلیدی تحقیقاتی مهم ارزیابی نمودند. سرور دولت تاکید داشتند که ما همسایه بزرگمان چین را دوستی با اعتماد و شریک صمیمی می‌حسابیم و از رشد استوار آن اظهار خوشنودی می‌کنیم. ما شاهد پیشرفت با سرعت چین در تمام ساحه‌های اقتصادیات و حیاتی جامعه، تحکیم و تقویت آبرو و نفوذ آن در عرصه بین‌المللی می‌باشیم. در سخنرانی خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان درباره تاریخ نوین تاجیکستان، روند برقرارسازی صلح و وحدت و امنیت سرتاسری سرزمین، همکاری دوجانبه با کشور همسایه چین و دیگر مسائل مهم اندیشه‌رانی کردند. برای چاپ کتاب تاجیکان در آینه تاریخ، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نفرانی که در این کار سهم گذاشتند اظهار سپاس نمودند. موردی ذکر است که در ترجمه و چاپ این کتاب نشریه رینمین سهم شایسته دارد. اظهار امید کرده شد که کتاب تاجیکان در آینه تاریخ به خوانندگان چینایی امکان فراهم می‌آورد تا درباره تاریخ مردم کهن‌بنیاد تاجیک معلومات بیشتر و بهتر پیدا نمایند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. برای استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی در 483 انشاءات تعییناتی گوناگون کارهای ساختمانی ادامه دارد. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه بنیاد کرده می‌شوند. گزارش از ناحیه عینی. روند بنیادکاری‌ها در ناحیه عینی مطابق با طلبات امروز و در دایره نقشه‌های طرحریزی گردیده با صفت بلند جریان دارند. تمام سال‌های استقلالی مملکت با اندیشیدن تدبیرهای مهم دولتی، بنیاد یک قطار انشاءات مهم اجتماعی، معارف و تندرستی، بناهای استقامتی و معموری در ناحیه عینی برای پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق اساس گذاشت. برابر حل یک قطار مسائل اجتماعی، تهیه نقشه چهاربینی‌ها و استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عزم قوی گرفتن مقامات دولتی، صاحبکاران و اهالی برای ساختمان و نوسازی 483 انشاءات گوناگون در 8 جماعت دهات برای آبادی و پیشرفت مساعدت می‌نماید. بنیاد 483 انشاءاتی که در نقشه چهاربینی به نقشه گرفته شده بود با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی جلب زیاده از 50 میلیون سومانی و مبلغ‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و مبلغ‌های جمهوری زیاده از 25 میلیون سومانی و از جانب صاحبکاران و شهروندان با مبلغ بیش از 100 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. در دایره این تدبیرها از گرفته شده است که در موضع دشت ورزی ناحیه عینی ورزشگاه با 6000 جای نشست، مجموعه فرهنگی فراغتی، حوض شناوری، میدان برای بازی‌های گوناگون ورزشی، بنیاد مجموعه مهمانخانه‌ها برای سیاحان داخل و خارجی کشور با طلبات زمانی معاصر ساخته می‌شود. با این مقصد این روزها با فرمایش اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت کارها جریان دارند. در دایره اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه عینی باشد، از روی نقشه گنرالی ناحیه در کوچه خاصیت محمود و ساختمان ورزشگاه خرد برای بازی فوتبال و مکانی بازی کودکان ادامه دارد. ورزشگاه ساخته شونده از جانب کارگران متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود پرومسترای با خرج بیش از 800,000 سومانی بنیاد کرده می شود. تعمیر بینای معمولی جماعت دهاتی عینی، راههای پیاده‌گرد مرکزی ناحیه و سفالت‌پوش نمودن میدانچه‌ها در مساحت 1000 متر مربع اقدامی عملی در سمت بهتر کردن حالت راه‌ها، فراهم آوردن شرایط برای رفت آمد ساکنان و آباد و زیبا نمودن محل میباشد. خبرها از خارج مملکت. در شویتساریا ترما فرآمده گروهی لیژران‌های آلمان را زیر کرد. در نتیجه 4 نفر هلاک شد. در جمهوری دموکراتیک کنگو از سبب نارسایی آب تازه نوشاکی و ادامه داشتن ناآرامی‌ها تا رفت بیماری سیرتی ابولا اوج می‌گیرد.
дар музофоти Бенкулуи Индонезия боришот обхезиро ба миён овард. бар асари офати табиӣ 18 нафар ҷон бохта, 9 каси дигар бенишон гардид. дар пай боришот ва обхезӣ даҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро коношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, қариб 12 000 нафар сокинонро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. боришот ва обхезӣ бар роҳу пулҳои нақлиётгард низ зарари ҷиддӣ расонд. ҳукуматдорони Индонезия ба сокинони музофоти мазкур тавсия доданд ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. бартарафкунӣ оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. дар қисми шимолии Мозамбик дар пай тӯфон ва боришот 5 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар маҷруҳ гардиданд. суръати шамол дар маркази тӯфон 220 км дар як соатро ташкил дода, харобиҳои зиёд бар ҷой гузошт. тӯфон хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони як қатор минтақаҳои музофоти Кабо Делгадо бебарқ монданд. боришот ва обхезӣ ба даҳо манзили истиқоматӣ зарар расонд. як моҳ қабл дар Мозамбик тӯфони тропикӣ Идай ба амал омада, бар асари он садҳо нафар ҳалок гардида буданд. дар қисми ҷанубии Швейтсария тарма фаромада гурӯҳи лижарононро зер кард. дар натиҷа 4 нафар ҷон бохт. ҳалокшудагон шаҳрвандони олмон мебошанд. лижаронон ҳангоме ки ба минтақаи кӯҳӣ мебаромаданд, дар ин вақт тарма фаромада онҳоро зер кард. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ дар рафти амалиёти ҷустуҷӯӣ ҷасади лижарононро пайдо намуданд. дар маҷмӯъ аз оғози соли равон то кунун дар минтақаҳои кӯҳии Швейтсария бар асари фаромадани тарма 19 нафар ба ҳалокат расиданд. дар ҷумҳурии демократии Конго аз моҳи июли соли гузашта то кунун аз табларзаи Эбола беш аз 900 нафар ҳалок шуда, садҳо каси дигар мубталои ин беморӣ гардиданд. табибон 405 каси дигарро аз вараҷаи Эбола муолиҷа намуданд. намояндагони созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии демократии Конго сокинонро аз табларзаи Эбола эм мекунанд, аммо аз сабаби идома доштани задухурди мусаллаҳона дар минтақаҳои алоҳидаи кишвари мазкур эм кардани сокинон ғайриимкон шудааст. паҳншавии табларзаи Эбола дар атрофи шаҳри Катва ва Бутембо ба қайд гирифта шудааст. намояндагони созмони милали муттаҳид аз ташкилотҳои гуманитарӣ дархост намуданд ки барои мубориза бар зидди табларзаи Эбола ба ҷумҳурии демократии Конго ваксинаҳои иловагӣ интиқол диҳанд. дар ҷумҳурии демократии Конго сабаби асосии авҷ гирифтани бемории сироятии Эбола дар истифода кардани оби ифлос ва риоя нашудани қоидаҳои санитарӣ арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Монреали музофоти Квебеки Канада боришот сабаби обхезӣ гардид. дар натиҷа садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, беш аз 1000 нафар сокинонро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар шаҳри Монреал ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. боришот ва обхезӣ ба ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. чанд рӯз қабл дар музофоти Квебеки Канада бар асари боришот ва обхезӣ як нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ гардида буданд. дар шаҳри Калгари музофоти Албертаи Канада бошад, ҳаво якбора сард шуда, бориши барф ба амал омад. яхбандӣ шудани роҳҳо сабаби рух додани 130 садамаи нақлиёт гардид. кормандони хадамоти марбута барои тоза кардани роҳҳо аз барф фаъолият доранд. дар назди бинои ибодатгоҳи яҳудиёни шаҳри Сан-Диегои штати Калифорнияи Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа як нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар захмӣ шуд. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, силоҳ ба даст вориди бинои ибодатгоҳ шуда, ҷониби одамон оташ кушода, кӯшиши аз маҳалли ҳодиса фирор намуданро кардааст, вале аз тарафи кормандони мақомоти полис дастгир шуд. ҷинояткор Ҷон Ирнести 19 сола буда, қаблан бо гумони даст доштан дар қасдан оташ задани бинои чунин ибодатгоҳ зиндонӣ шуда буд. дар шаҳри Балтимори штати Мэриленди Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа як нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар ҷароҳат бардошт. силоҳ ба дасти номаълум ҷониби одамон оташ кушода ба самти номаълум фирор кардааст. аз сабаби озод будани хариду фурӯши яроқи оташфишон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка пайваста ҳодисаҳои маргбори тирпаронӣ ба қайд гирифта мешавад. мавзӯи дигар, бемориҳои буғумдард ва ҳорӣ асосан дар чорво хуруҷ мекунанд. ин гуна бемориҳо сироятӣ буда, истеъмоли гӯшти чорвои гирифтор ба он барои одамон хатарнок аст. мушкили дигаре ки барои ҳалли он бояд талош намуд, ин номуайян будани бофтаҳои генашон тағйир ёфта ва антибиотикҳое мебошанд, ки дар таркиби маҳсулоти озуқаворӣ мавҷуданд. имрӯз ғизо барои шаҳрвандон то кадом андоза бехатар аст? мавзӯро Садриддини Сироҷиддин пайгирӣ намудааст.
برای معاین نمودن بیماری‌های از چاروا و از محصولات کشاورزی به انسان گذرانده در مملکت، مرکز ملی تشخیص بخطری عضوقواری فعالیت می‌کند که در ساختار آن مرکزهای تشخیص بخطری عضوقواری ولایتی شهری، ناحیوی و بین ناحیوی شاملند. در 3 ماهه اول سال 2019 به مرکز ملی تشخیص بخطری عضوقواری و مرکزهای آن در شهر و ناحیه‌ها قریب 136,000 مواد خاصه خون چاروا برای تشخیص بیماری‌های سرایتی وارد گردیده است که از آن 165 نتیجه مثبت معاین گردیده است. از جمله 140 سر چاروا گرفتاری بیماری بوغمدر، 14 سر خاره و 2 سر گرفتاری بیماری سوختنی. برای تشخیص و معاین نمودن چنین بیماری‌ها در مرکز ملی تشخیص بخطری عضوقواری و ساختارهای آن در شهر و ناحیه‌ها دستگاه و تجهیزات ضروری مکمل کرده می‌شود. برای گذراندن تشخیص بخطری عضوقواری باشد محلول‌های رنگه در مجموع مواد کیمیایی در مرکز تشخیص بخطری عضوقواری شهر وحدت آماده و بست و بند می‌گردد. 12-13 نمود موادی که برای تشخیص لازم است ما همون را تیار میکنیم و مرکز ملی در اساس درخواست برده میسپاریم و از اونجا با در اساس برخه به دیگر شهر و ناحیه‌ها تقسیم میکنند. هر مال و محصولاتی که در جای معین خاصه بازار و دکان‌ها به فروش گذاشته می شود از تشخیص گذشته است. از این رو شهروندان را ضرور است از جای معین خریداری نمایند و حجت تصدیق کننده صفت و بخطری محصولات را از فروشنده پرسان شوند. اما نامعین بودن مقداری بافته‌های گنشان تغییر یافته و آنتیبیوتیک‌هایی که در ترکیب محصولات عضوقواری موجود میباشند تشویش‌آور. از معیار زیاد بودن این نامگوش شاید در محصولات وارداتی موجود باشد. به طور مثال گوشت پرنده که از معیار زیاد آنتیبیوتیک ها را دارا می باشد ارگانیسم انسان را به معیار معین آنتیبیوتیک ها عادت میکناند. در نتیجه تبابت این یا آن بیماری توسط آنتیبیوتیک های معیارش از معیاری در بدن آدم موجود بوده پس غیر امکان میگردد. در صورت زیاد بودن مقدار بافته های گنشان تغییر یافته در ترکیب محصولات عضوقواری نیز خطر به ارگانیسم انسان وجود دارد. این عامل شاید باعث می‌گردد که ارگانیسم انسان رشد نکند، بیماری‌های سرطانی، سیروز جگر، فلج شوی و دیگر بیماری‌های خطرناک زیاد گردد. نشانداد مقدار بافته‌های گنشان تغییر یافته در محصولات از خارج کشور وارد شونده باید معین کرده شود. ولی تا امروز در مرکز ملی تشخیص بخطری عضوقواری در این سمت مشکلات وجود داشت. دستگاه و تجهیزاتی که برای معین نمودن مقدار بافته‌های گنشان تغییر یافته و آنتیبیوتیک‌ها لازم است، همکنون به این مرکز دسترس کرده شد. با مو تجهیزات زمانوی با مانند خروماتوگرافی گازی آبی و تجهیزات اتمی اثررسانی دسترس کرده شده است که این برای تشخیص کردن باقی مانده متال های وزن، پستیسیدها، گروه آنتیبیوتیکا یعنی مورد استفاده قرار بشه. طبری گفتیم از معیار زیاد بودن آنتیبیوتیکا و نامعینی بافته‌های گنی تغییر یافته در ترکیب محصولات وارداتی موجود بودنش ممکن است. از این رو متخصصان ساحه استعمال محصولات وطنی از جمله میوه، سبزیجات و دیگر محصولات عضوقواری که در داخل مملکت استحصال کرده میشوند توصیه میدهند. خوجگیداران ناحیه وخش ولایت ختلان در میدان 15119 گکتار کشت تیرماهی و بهاری گذراندند. استفاده تجربه علما اساسناک و تلاش‌های پیوسته امکان داد که در برابر تامین بازار استعمالی جمهوری تاجیکستان با کشورهای همسرحد نیز محصولات بروقتی از جهت اکولوژی تازه صادرات کرده شود. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. قلفینای، بودرینگ، پامیدور، پیاز و کرم از محصولات کشاورزی محسوب می‌یابد که این شب و روز خوجگیداران ناحیه وخش به ساکنان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پیشنهاد می‌کنند. عین زمان صاحبکاران شهر دوشنبه و ولایت سوخت طریق دهان نقلیات از ولایت ختلان محصولات می‌کشانند. ما از خوجند آمدیم، از اینجا کلوبنیک می‌بریم، یعنی قلفینای گلاس میبریم، نمی محصولات کشاورزی میبریم شهر خوجند. ثمره بابر آورده تلاش‌های کشاورزان ولایت ختلان امروز طلبات را با محصولات نیازی اول قانع می‌گرداند. در مجموع کشاورزان ناحیه وخش در میدان 15119 گکتار کشت تیرماهی و بهاری گذراندند. حاصل بابر آورده زراعت کشاورزی خوجگیداران را برای تامین رشد دوچندی ساحه در منبعد هوسمند نموده است. علاقه ما بودرینگ با سودا برآوردگی خیلی نصیب باشه یگان هفته پس ممکن پامیدورم تیار میشد. اینا بودرینگ اینا قریب 3 تن در بازار سودا کردیم.
имсол хоҷагидорони ноҳияи вахши вилояти хатнон дар майдони 875 гектар сабзавот кишт намудаанд. иҷроиши дурнамо дар ин самт, риояи агротехникаи парвариш ва меҳнати садоқатмандона истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввалро афзоиш додааст. содироти маҳсулот дар асоси шартномаи дуҷониба сурат мегирад ва арзишаш дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат нисбат ба солҳои қаблӣ паст мебошад. ҷамъоварии қулфинай, ҷамъоварии бодиринг, ҷамъоварии помидор дар авҷ аст. ҳар рӯзе аз майдонҳои ҷамоати шаҳра гирифт 10-15 тонн қулфиной, 15-20 тонн сабзавотҳои тару тоза помидору бодиринг ба бозорҳои дохилӣ ва берун содирот карда мешавад. 13 апрел боз аз ҳамин ноҳияи вахш клубник гирифта ба вилояти суғд бурда истодем. бо ҳамин деҳқонҳои ҳамин вилоят ҳамкорӣ дорем. афзоиши истеҳсоли маҳсулот дар вилояти хатнон дар доираи яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ таъмин карда мешавад. имрӯз тоҷикистон дар баробари он ки талаботи афзояндаи худро бо сабзавоти барвақтӣ қонеъ мегардонад, содироти маҳсулот низ афзоиш дода мешавад. истифодаи мақсадноки замин дар баробари фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ пешрафтро таъмин, талаботро бо маҳсулоти барвақтии ниёзи аввалқонеъ ва сатҳи зиндагии сокинонро баланд мебардорад. Самандар Искандарзода, Наврӯзшоҳи Азизулло, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.